Westbury, bodikela bja Johannesburg. Gore na le tšhogo. Dithunya di gana go homola. Batho ke bona ba homolago ka go bolawa. Bibileng ke ditopo tšeo di nago le mašoba a dikolo. Ke setlwaedi fa botšiša Stephen. It's a miracle that I still have my arm. Ke motšwasetlhabelo wa mothuntšho wa malobanyana. A car rode past us. I just started hearing gunshots like over 16. Le sethunya se tshwa dikolo, kgetho e bile e tee go tlhanola direte. And my friend collapsed immediately because the bullet went straight into his spine. One in the arm, one in the ribs. And my friend still in hospital, paralyzed. O lokolotšwe bookelong bjale o kokonwa ke bohloko. The bullet entered here and my bone pierced through my skin, which it's hard for me actually to quite lift or move excessively. Do you think you were targeted? I was just in the wrong place at the wrong time, mistaken identity, and from there, you know, all hell broke loose. O no e tebogela ge moya o sa le nameng e fela methuntšhano yeo e gakalelago pele ka Westbury ga e kwagale bošego fela. Mošemane yo setlilwe ke dikolo mosegareng wa sekgalela nakong ya dintwa tša dithunya bekeng ya go feta. He managed to run into this yard and he managed to kick the gate, but he was already shot twice. What I'm also upset about, okay, is that I classify my child as being a gangster. My child doesn't carry a knife, he doesn't have a gun. He was just somebody that was on a corner at a wrong place at the wrong time. Pego ya ngaka e bile ya go garoša matswalo. One bullet went past his heart out by his arm, his left arm, and then the other one went from his chest to his back. His lungs were collapsed because of the internal bleeding. They drained the blood and he was losing lots of blood. When I went there, I thought, oh my word, I hope he's going to be okay because he was in so much pain. He couldn't breathe on his own. Bjale Badudi ba duma go bona Westbury e boela sekeng ba phela ka letswalo la mmutla. Go sa le bjalo ba itswaleletše ka magaeng a bona. Ga se ba nyake go bolela pele ga ditšea diswantšho tša SABC ba bangwe ba dumetše go ntšha sa mafatleng a bona ge fela re gatiša mantšu a bona ka dilathekeng ebile re fihla difatlhego tša bona. Once upon a time we were under lockdown for president, but now we are under lockdown through these guns. Sometimes I just cross and anything can happen. It's after 6, 7 o'clock. You think twice to go out. To be very honest with you, like we're going to die soon. I'm scared. I will not go out. Setsebi sa tša bosenyi Kholofelo Rakubu o šeditše maemo ka Westbury. O na le tsebo ka ga mogopolo wa mosenyi. Ka mogopolong wa mosenyi o lebeletše gore molao wa palelo o lebeletše gore ga ona mekgwa ye ile gore community e tšhireletša ka yona e bona gore ga gona tshepo legodu goba yena mosenyi o lebeletše gore community ga e kwane le ba molao namile wa tsenelela ebile wa dula a iketla ka go tseba gore community ga ena botšhabelo e ka se ya report. We fully agree that the numbers, the boots on the ground will definitely increase. To be more straightforward is that there are people that have moved from Cape Town to create the new fiefdoms here, to create the new chaos. Maybe it is on that score that the game, we must up our game as the police to make sure that whether you come from Cape Town or any other part of South Africa to be here, we need to deal with those. We need to deal with those matters. Go tloga mola badudi ba Westbury ba thuntšha go mošika dinko ka 2018 temošo ya bona e bile ye dipšhišamare e be di le tseleng bjale dipšhišamare šetše di fihlile. We would love to say this community
deserves better than what is happening at the present moment. And when that peace that was achieved after 2018 is achieved, we'll have to find ways of sustaining it going forward. Ga bjale modumo wa dithunya o dira gore Stephen a thothomele. Every gunshot that I hear, it still leaves me running. I still feel unsafe. I feel anxiety at night. Go fitlhela disenyi di swarwa le go latlhelwa kgolegong, Westbury e tla tswela pele go nwelela bodibeng bja madi le meogo. Molokoloko o tla dula o lebile le go kgobokana dirapeng tša kgauswi tša West Park. Nnete ke gore ge o le modudi wa Westbury o dula o mentše gore o bone letšatši la go latela, ka gore moya o ka kgaoga nakong e nngwe le nngwe. Hulle gaan by die voorste flat. Ke Kgethile wa ditaba tša SABC Westbury ka bodikela bja Johannesburg.